Dammo zomi in Kwan Oklahoma ZIOK media panong muak hi ZIOK media panin zomi in Kwan Oklahoma kipol na huam sunga theidinga kilom thutom tom le ZIOK kipol na mabante ahunzuin zak sakna Taangkona ong kibol to ding hi tote sunga mi pite theidinga kilom tu sa khopi le akim na ya zomi pol piminte siateng min le nipi ni ki khop hun biakin address ti teng Taangkona ong nei masaning Thu Taangkona ki panni khatna a ZBCM of Tulsa Senior Pastor Reverend Kap Khanmang Hadlang phone number kwa khat gyat khat thum bem gyat Assistant Pastor Reverend Ngoswan Thang phone number kwa khat gyat khat thum guk thum khat Director of Church Education Reverend Thanglian Mang phone number kwa khat gyat nga thum kwa nga thum Youth Pastor Sia Thiamlian Sang phone number kwa khat gyat nga li sagi nga Women Pastor Sia Chin Haumung phone number nga bem thum gyat guk sagi nga gyat nipi ni ki khopun ni taklam nai khatpan nai li sungteng biakin address 8504 East Kelly Drive Tulsa OK 74129 Nina a Gateway International Church GIC Senior Pastor Reverend Richard Swanzalian phone number kwa khat gyat kwa khat guk gyat Assistant Pastor Reverend Ginsian Hung phone number kwa khat gyat guk kwa khat thum guk ni thum nipi ni ki khophun jingsang nai som le lang a khat ve ni tak nai guk ahun kipat ki biakin address 6841 South Peoria Avenue Tulsa OK 74136 athumna a Far East Mission Church FEMC Senior Pastor Reverend Dr. Chin Khokham phone number kwa khat gyat kwa li guk thum kwa bem Care Pastor Sianu Ngulian Ching phone number kwa khat gyat khat bem li gyat guk kwa Worship Pastor Siago Sian Tuang phone number kwa khat gyat nga kwa sagi ni li nga Evan Paukhan Nang phone number kwa khat gyat nga khat thum bem US Missionary Sia Chin Swan Mang phone number kwa khat gyat kwa khat thum li Youth Pastor Sia Nanglam Gen phone number kwa khat gyat kwa thum ni nga guk gyat ni Children Pastor Sianu Esta Dimlian Ching Kam phone number kwa khat gyat nga kwa sagi ni li ni nipi ni ki khop hun zo hun jingsang lam nai som call hun ni taklam nai ni zo hun ni taklam nai guk biak in address 9222 South Harvard Avenue Tulsa OK 74137 Lina a Zomi Revival Church International ZRCI Church Pastor Reverend Mang Khan Khup phone number kwa khat gyat nga khat kwa nga khat guk nipi ni ki khop hun ni taklam nai ni pan nai nga ki kal hun sungteng biakin address 6847 South Peoria Avenue Tulsa OK 74136 ngana a Myanmar Christian Church MCC Founder and Senior Pastor Reverend Dr. Kamkhan Khai le Reverend Mary Khai phone number kwa khat gyat ni gyat li thum li kwa khat gyat ni gyat li thum li nga Sport Pastor Reverend Thangmin Lian phone number kwa khat gyat kwa bem li sagi gyat khat Care Pastor Reverend Mungtong phone number kwa khat gyat nga bem sagi ni li gyat Youth Pastor Disciple Sanpu phone number kwa khat gyat nga ni li sagi nipi ni ki khop hun zomi service jingsang nai som pan sun nai khat Burmese service nitak nai ni pan nai li Youth service nitak nai guk biakin address 2121 East 69th Street Tulsa OK 74136 Gugna a Full Gospel Assembly International Ministry FGAIM Senior Pastor Reverend Dr. Dam Swan Mung phone number kwa khat gyat guk bem thum kwa nga ni kwa Reverend Vungzan Yang phone number kwa khat gyat khat bem ni bem thum ni Reverend Pau Khan Mung phone number
กว่าขัดเกียรติสกิกว่าเกียรติงานีกว่าทุม Reverend ทองแอนทังฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติเกียรติลีกว่าลีเกียรติกุกลี Pastor เปียงปูฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติทุมขัดทุมนีกว่ากุกกุก Pastor วันเตฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติเกียรติเบมลีสกิเบม Pastor บุกายฟงนำบัดกุกนีทุมเกียรติงาทุมสกิงาเกียรติทุมนี่ปีนี้ก็ขอบคุณเตเจ้ามีเซอร์วิสจิงสังในซ้อมปันหุ่นกิปันบาร์มีเซอร์วิสนิตากลำในนิปันอาหุ่นกิปัน English Service นิตากลำในงาอาหุ่นกิปัน Back in address 7401 South Memorial Drive Tulsa OK 74133 Sagina a Tonu Maria Siang Thau Lung Tang Back in TMSLB Paul Pikem Parish Priest Reverend Father Robert Sin Lam Kim ฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติลีขัดทุมขัดกุกนีนาอาเสียปอลเปาจินฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติสกิเกียรติเบมลีสกิทุมนีนี่ปีนี้ก็ขอบคุณจิงสังลำในซ้อมอาขัดเวส่วนลำในซ้อมและนีอินขัดเวกันในกิก Back in address 1541 East Newton Palace Tulsa OK 74106 Genna a Evangelical Baptist Church EBC Senior Pastor Reverend Lian Zatuang ฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติกว่างาขัดเบมเกียรติงาสกิ Assistant Pastor เสียทางเลียนสิงฟงนำบัดงาเบมขัดลีกว่าสกิขัดสกิกุก Visiting Pastor เสียจามจินคูบฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติลีเบมนี้ทุมเกียรติกุกขัด Worship Pastor เสียคูบขันหาวกว่าขัดเกียรตินีเกียรตินี้กุกสกิลีเกียรตินี่ปีนี้ก็ขอบคุณนิตากลำในสกิ Back in address 5590 South Lewis Avenue Tulsa OK 74105 กว่านาอาเจ้ามี SDA Tulsa Church Pastor Dr. Dal Khan Mang ฟงนำบัดกว่าขัดเกียรตินี่กว่าเบมกว่างานี่สบัดนิซิมจิงสังในซ้อมอินหุนเกปัน Back in address 510 South Yale Avenue Tulsa OK 74112 Somna Myanmar Zomi Baptist Church MZBC Senior Pastor Reverend Dr. Thong Chin Taitul ฟงนำบัดกว่าขัดเกียรตินิเกียรตินี้นิงาสกิทุม Women Director เสียนูนิงฮาวไตทุลฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติกุกขัดกว่างานิสกิ Mission Director เสียจินขันทังฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติงาเบมสกิลีขัดกุก Youth Director เสียกินลังคำฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติลีเบมเกียรติทุมขัดงาลี Worship Director เสียไซมอนมงปีฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติกุกเบมสกิงาทุมลี Sunday School Director เสียนูกิมคันมานฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติกว่างาเบมทุมกุกเบม Sunday School Teacher เสียนูเนมเสียนอวบฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติสกิกว่าเกียรตินิทุมลีนี่ปีนี้ก็ขอบคุณส่วนในขัดปันในลี Back in address 6364 South Peoria Avenue Tulsa OK 74136 สมเลขันนาอา Zo Baptist Church of Tulsa Church Pastor Reverend Peter Golam Tuang ฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติกว่างาเบมขัดทุมเกียรตินี่ปีนี้ก็ขอบคุณนิตากลำในนี้ Back in address 2805 South Garnet Road Tulsa OK 74129 สมเลนีนาอา Full Life Church Senior Pastor Reverend Dr. นังเคนคูบฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติกุกกว่าขัดกุกนิงา Assistant Pastor Reverend หังเดจินฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติงานิงาสกิกุกเบมนี่ปีนี้ก็ขอบคุณเต็งจิงสังในซ้อมนิตาคุณในกุกเลลัง Back in address 7629 East 46th Place Tulsa OK 75145 สมเลทุมนาอา Myanmar Harvest Church MHC Church Pastor เสียเปาทอนจะทังฟงนำบัดกว่าขัดเกียรติงาเบมลีกุกกว่าทุมนี่ปีนี้ก็ขอบคุณส่วนในนิปันนิตากในลี Back in address 4705 South Memorial Drive Tulsa OK 74145 สมเลลีนาอา Galilee Zomi UPC GZ UPC
Church Pastor Reverend Swan Gauchin phone number kwa khat giat ni guk bem nga ni bem kwa nipini ki khop hun sun nai ni biakin address 3720 West 61st Street Tulsa Oklahoma 74132 somlenga na Shalom AG Church SAGC Church Pastor Sia Sel Khanlian phone number kwa khat giat li kwa thum sagi thum ni li nipini ki khop hun ni daglam nai khalelang biakin address 8010 South Evanston Avenue Tulsa OK 74136 somleguk na Myanmar Worship Center MWC Senior Pastor Reverend Kinsan Mo phone number kwa khat giat nga ni sagi kwa sagi li li nipini ki khop hun Bible study jingsang nai som worship ki pat hun jingsang nai som lekhat biak in address 6110 South 99 East Avenue Tulsa OK 74133 somle sagi na laipian pauchin hau pasian pai na polpi contact person pa kap khan hau phone number kwa khat giat giat nga kwa nga sagi kwa kwa pa kham som mang phone number sagi kwa nga li giat bem kwa nga ZIOK membership luding zak sakik na zomi in kwan Oklahoma ki polna tu ni le som le gukpan som le giat aitang kumni ading single khatchang in dola som thum hi in kwan khatchang in dola som nga hi ZIOK kumsim na pen October kha khodau pan ki pan akik October kha khodau chiang a hi manin ongtung ding October khodau khichanga alu ding te in kum khat ai a hi single dollar som lenga le in kwante dollar som ne lenga to anwaya ZIOK board of directors te tungtonin kilu thading hi khatna pu to som lian chairman phone number sagi khat guk ni giat nga bem sagi khat ni na pu thangswan gin vice chairman phone number kwa khat giat nga guk giat thum sagi bem guk thumna a pu Joseph Lian Boy general secretary phone number kwa khat giat khat nga kwa khat ni guk lina a pu thang en thon assistant general secretary phone number kwa khat giat nga khat bem li khat nga na a pi man khom jaching treasurer phone number kwa khat giat nga khat li guk na a pu chin swan mang auditor phone number kwa khat giat guk li nga giat bem giat ni sagina a pu kham khan lian accountant phone number kwa khat giat bem kwa sagi kwa ni nga giat na a pi chingsan kim secretary of genvai phone number kwa khat giat kwa nga kwa giat nga kwa na a pu lang khan mung assistant secretary of genvai phone number kwa khat giat ni bem sagi khat giat somna a pu kham khan swan secretary of media phone number kwa khat giat kwa khat li bem guk som le khat na pu go khan gin assistant secretary of media phone number kwa khat giat guk khat kwa nga ni guk khat som le ni na pu kap khan hau secretary of literature phone number kwa khat giat nga kwa nga sagi kwa som le thum na pu kap lian tuang assistant secretary of literature phone number kwa khat giat khat li guk bem kwa khat somlalina pi swan ngai lun secretary of music phone number kwa khat giat ni bem guk bem li kwa giat somlenga na pu gin swan pau secretary of sport phone number kwa khat giat kwa li sagi khat nga somleguk na a pu thangkhom mung assistant secretary of sport phone number kwa khat giat kwa sagi giat kwa ni giat khat somle sagi na a pu pita thangsom lian secretary of PAC phone number kwa khat giat ni giat kwa li sagi ni somle gian na a pi zen hau vung secretary of employment phone number kwa khat giat sagi bem li ni kwa ni sagi somle kwa na a pu kam khan mung secretary of cultural phone number kwa khat giat kwa nga li nga ni bem somni na a pu nanglian sang secretary of youth phone number kwa khat giat
kwanga khat li sagi bem somni le khanna a puchin khom thang secretary of security phone number kwa khat giat li bem kwa gyat thumli hi atunga tengbana no pol pi tekpan genwai tanute tungtonin jong kilu theiding hi to sa khopi sunga pol pi kem sia gamdang jinte khanna a MZBC pol pi kem sia Reverend Dr. Thongchin tai thul le sia nu ning hau tai thul tenupa atapa u tang khan pi ji inkwan pi ding mo pi apaina u Stavanger Norway panin chidam le lo ching takin to sa khopi ong tung kik ta chi thu ki za hi Nina a zomi SDA thul sa pol pi kem sia Dr. Dal khan mang jong inkwan vai tuam le Kolgama thum mi te to ki muding in awachi ana panin chidam takin tu sa khopi ong tungkik ta chi thu ki za hi thumna a FEMC pol PKM sia Reverend Dr. Chin kho kham jong kolpi a na pian na pa dam lo ve ding le kolgama thu mi te to ki mukhom ding in awajin na panin chidam takin tu sa khopi ong tungkik ta chi thu ki za hi Lina a FGAIM pol PKM sia Reverend Dr. Damswan Mung le siamanyang tenu pa jong kolgama FGA Myanmar kumsom thumchin Pearl Jubilee Souvenir lungdam ko na poi jang ding in wacheu a jangkong khopi sunga hotel thupi ma khat a hi Asia Plaza a na se takin lungdam ko na poi bol thei chi thu ki za hi to poi hun sungma in FGA Myanmar Pol pite sunga pasian na sem mi som thumte siam pizza ordination piakna vanei wa tua siam pizza akipia te laka atamzo namdang te ahi manin zomi te makai na pol pi khatin hi za namdang te imakai zo ihwai zo pen itang thu ading lamdang le alungdam hwai ma thu a hi tulai tak a hi le siatenu pa pen Australia gamsunga thu mi te to hunzat khop lai tak u hi in chidam taka tu sa khopi ong tun ki na ding u thugen na a phok cha ni ZIOK makai pi le UZO tu sa makai pi ki mo zomi in kwan Oklahoma ZIOK ki pol na a makai pi chairman asem lai tak pu tua somlian le United Zo Organization UZO tu sa a makai pi asem lai tak pu khamgo thangte abeisa September ni som ni in tu sa khopi sunga an sai khata ki mukhomin an kwang khopna anei banwa iminam sunga mailam kalswan jading lungul na te suak ta takin ki kup khopna newa akipai thei akituam bol thei hi lo na minam khat sikhat sakhat unaw lai zom khat be khat phung khat hi ina chi te gen khomin mailam sep khop the pan khop the sun te a ki kum diama mapan khop ding chi te gen khop na neu hi ki mu khop na hangin mailama ga hoi tampi ong suak khazau ding in makai te gelin lamet na neu hi eonin amau company na sem te basto donna le khang na nei to sa khopi sunga zomi zanga ki min na asep na eon company in amau kya na sem te abesa September ni som tuni le som le sagi niya kipan chiale kwan basto don na le khang na nei chi thu ki za hi adon te u pen zomi te alom jok de na apartment te a hi River Park River Chase the Park Red River Bandan Trail le Deerfield sunga te hi in a moto zat kul lo gas man sumbei thwa ki sam lo a hi banga na sep ki kwan thei chi pen bus zui zomi te kilungdam thei ma hi phải lâu đi ăn gì rồi làm gì? Cái núi sẽ khá mà quá em. Đây cái đồ ăn cái bột Halloween. Đàn bằng ai mình đàn luôn rồi. Nó nghe. Đâu cũng có. Riêng năm giờ. Riêng năm giờ bảo. Ăn uống lắm chẳng phải đi. Còn gì bạn đấy ăn đấy. Vậy gần cây. Cái này nó nhiều. Đi kiếm đi.
Beisa tulil somlenga September kha in Aeon company nei patapa la ahi company a sumlam alen Chief Financial Officer CFO pu Scott Office a ZIOK makai te ba ho theu a company sunga zomin sem te to khak hamsat na tuam te pulak na le kisap na tuam te de inget na vanei theu hi Tuazo asod lawin inget na te aban banin ong vai home sak to pa hi mu thei pak ding in Aeon company a zomi full time kamlet ong vai home sak bana kipol na ading in kumni ki zomin hu na sumtul som ong pekhiau hi ZIOK makai te sapna ombangin abeisa tulile somlenga kum Khodo zong puskot ong paithin short speech ong gen na a zomi te tunga alungdam na le mailama zomi te na septampi ong piak be zo sem dingin alamet na chi te ong gen hi to huna ki pan makai te to vai thu pi khat peu ahun zuin ki thuzak to ana nei denu hi amau company na sem te adiakin atwal niam lai zomi te ong khwal na u to amok na a manglai sintheina ESL class zong ong hon saku hi Aeon company suana sem zomi te kilung tuaka de nget na to kizuin lai thu pi tuam te zong zolai ngiat to ong bo saktau hi ZIOK pan ZIUSA gen vai pol pi tanu be lapna Myanmar Christian Church MCC pan palai pu kaplian tuang phone number kwa khat giat khatli guk bem kwa khat tungdam pi na USA gamtu sa khopia teng tang khup zakhan title at khan pi le Norway gam Stavanger khopia teng lia sui hlei sung chun kap at alui tein ong tungding September somni le thum tu ni le som le sagi Saturday nitak nainga hunin MZBC biakina pasian mai le mi pi te maya siang thoki ten na nei ding chi thu izak manin ZIOK ki pol na in nak pi takin kilungdam pi hi pol pi kumsom chin le siapa kumsom guk chin birthday lungdam ko na ki bol ding to sa khopi sunga omzo mite pol pilian ma khat ahi Far East Mission Church FEMC pol pi din zo kumsom chin na le pol pi kem siapa Reverend Dr. Chin Khokham kumsom guk chin na birthday ong tungding September ni som ni le li tu ni le som le sagi ni chiangin FEMC biak in pi a thu pi le nop chitakin kinading chi thu izak manin zomi in kwan Oklahoma ki pol na in nak pi takin kilungdam pi hi pol pi kum som chin lungdam ko na ki bolding tu sa khopi sunga zomi te pol pi lian ma khat a hi Full Gospel Assembly International Ministry FGAIM pol pi din zo kum som chin na birthday lungdam ko na ong tungling October somlenga tu ni le som le sagi ni changin nopchi le thupi takin ki boldinga kolgam pan poisim ding in sia por khat ong pai ding chi thu izak manin zomi in kwan Oklahoma ki pol na in nakpi takin kilungdam pi hi tutung ZIOK media pan thu Taangkona hiza ong nei hining pula khwai thuman pha tampi in ei lai te mailama ong zom to lai nung ZIOK media ong en zomi khem pe tunga lungdam ma onge ke kamin go lo niang